Asikubingelele sikwamukele kwi-channel yakhe enqa phambili. Igama uXolani Enoch, Pastor Winingi. Sisesifundazweni eMpumalanga, the place of the rising sun, la sikhona khona eMkhondo. Labathi khona uMkhondo uyalandelwa. Sivakashela udokotela wabantu ePolar Park, la esebenzela khona uMlondo wakwaDlamini. Ukubheka amakhambi esintu, kuseza amakhambi esintu sithi ke wonders of herbs. Siyazi ukuthi uma kuhlangene iqabunga neqabunga, impande nempande, ixolo nexolo, khona okuphumayo ukushuba mbongo ezantsi ongakumangaza ukuthi hawu kanti into ethile yabantu abalapha bendabuko odokotela besintu bayakwazi uwahlanganisa amaqabunga athile noma impande ethize kuphuma umuthi ongenza isimanga esithize. So sibheka into ezinjani lezo. Dokotela kunjani? Ngiyabonga kakhulu msakazi. Dokotela, asikhulume la ngendaba yokuqina. Ukuqina ikhona into ekuthiwa uqina vele noma kuyinganekwane nje, so abantu besho nje ngoba ukhona ekhona ukuthi uqina, kodwa futhi elesemsamo uphinde ubone bona labo dokotela besintu behamba nama bodyguard ephethe inkulu izibhamu, bese uyama uthi hawu le ndoda lena ikhona ukuthi iyaqinisa abantu, kodwa wena igadwa ama bodyguard asicayelane-ke. Sikhohlwe labantu abaphatha ama bodyguard bagadwe ngezibhamu kodwa bebezinyanga bengabantu bendabuko ukuthi bayawuthemba lo muthi lokuqina. Asazi so ikhuluma le kodwa asibuye la ukhona ukuqina. Msakazi ngibonga kakhulu. Ukuqina into lekhona futhi into lokufuneka usukumele phezulu. Uyabo ukubalekile ukuthi mangumuntu uqina kungabe khona nje umuntu nje ozofika nje adlalele kuwe or nokuthi nje adlalele mhlawumbe emzini wakho ukuthi wena mhlawumbe akuthumela nga something. Okay. Ukuqina kukhona uqinela abathakathi ne ukuthi bangakulo usho njalo. Phinde kube khona uqinela izibhamu ukuthi bemabekizama ngezibhamu ungalungi futhi. Kukhona futhi ukuthi uqinela ukuthi mofuna amaphoyisa angakutholi. Ukuqina nje kukaningi. Kukhona ukuthi vele ukuthi ufuna amaphoyisa ukuthi mathi makeza ubaleke. Vele ukuthi abanye baba namabhande ke ukuthini kanjani. Kodwa nje ukuqina kubalekile kakhulu ngoba kahle kahle ukuqina kwehlukene kaningi. Uya ngokuthi wena ukusebenzisa kanjani. Nawulegama ulisebenzisa kuphi. Kufana nokuthi nje umuntu usuka aqinile manje abakholwa emthandazweni. Uyaqina kona. Ukuqina kona lokho ukuthi uyazi noma ngabe nenkinga mina ngifuna ngithandaza. Kuba khona ukuthi mhlawumbe ngo-Good Friday mhlawumbe or ma holiday yehliwa ke emakhaya. Kufuneka nawe uma ubuyela mhlawumbe emsebenzini kubonakala ukuthi cha lento ayikehla. Ubuya sogezekile lapha. Uma kwehliwa phela kufuneka ufuke na ufuthe lapho uphalaza wenza yonke into yakho hambe enyangeni yakho enyangeni yakho ithemba mangabushe wenza imisebenzi ekhaya, wenza umsebenzi ekhaya ujabule bathi jatshulwe ekhaya shothi lapho uphakamisa ini idlozi angithi kuqina wona ngoba lokuqina kusho ukuthi uthwena dokotela ngoba uma niyehla emakhaya ngama holiday uyoqina uyehla kukhona abeshela ukuyokuyisa ngandlela thini abeshe ukuthi nje sifika umuyisa sifika ukwenza ukuthi nokuthi so nawe yehla ube ukwenza ukuthile wenza ukuthi lezimpi abakuhlelela zona ungazi ukwazi ukuyinqoba. Ukanjalo nje phela manisebenza lapha emsebenzini kahle kahle akekho umuntu anithandani lapha. Into enhlanganiswe ifosholo ukuthi wonke umuntu usebenzela yini umndeni wakhe. Uyabo akubona bonke abakuthanda lapha nomunye osebenza nomunye ucabangela umzala wakhe, umunye ucabanga ukuthi mangafika umfowethu lapha angene lapha esikhundleni yabo lokho nakhona manje vele kuyaliwa kahle kahle ukuthi ke bese wenzani ke wena uyaqina mongumuntu. Uyabo ukusho ukuthi ngamanye amazwi loqina mawumuntu nje kubaleka uqina ungaqini ngoba ukuyimboni yamatekiso sabe ukuthi mhlawumbe izinkabi zokubamba noma ngoba unebhizinisi ethile, kodwa nje mawumuntu uqina ngoba kunabantu abamelene nawo. Yebo njengoba bangakufisela okuhle. Usho kahle impela lapho. Uyazi nje masibuya lapha sibuye egameni lokuthi nguzwile nje ngokuthi into ukuthi belaphe bendabuko kuyenze abanye baba nama bodyguard. Mina ngibuye lokho ngingakujabuleli or ngibona ngathi lapho kahle kahle shothi sokhona kudlala phakathi. Yabo ukuthi umelaphe indabuko so escort ama bodyguard lapha in ukanjani usebenza ngabantu. Lo bani mabazothi bafuna ukuza kuwe safuna bacele ukuthi masacela ukukhuluma nabantu. Uyabo mangabe nje uyinyanga ucinile awunubi na bodyguard abantu uthemba umuthi uzomnika kanjani umuntu ozofika athi kuwe ngicela umuthi ukuthi ngicine emsebenzini bangangiloyi ube wena uescort ama bodyguard. Waye wena ungacini ngomuthi wena ukuthi nawe bangakuloyi nje ungabi khona la noma ngithi abafana nesibhamu ini bangagomile ugomile uthi wakugoma lo kusho ukuthi ucinile lo hayi ukuthi uzongazi uhamba uphethe izibhamu ezinkulu lapha escortwa ini hayi akusiqonda. Wena uthi abantu abeze kuwa bafuna uvikela izibhamu beze bagome bangadubule kodwa wena ugadwa ama bodyguard.
lento lena ngenzeka kugcina ingathembakala ayithembakala kakhulu ayithembakala ushothi nje mbove nawe ufuna uyibukele uma umuntu ubona ukuthi shothi ayikho lento le kufana nokuthina kufana masikhuluma nje lapha ukhona kufana ukuthi athi umunye umuntu umuthi awungisebenzeli mina yathi umunye umuntu angisebenzeli kungani ungakusebenzeli umuthi ukuthi mhlawumbe umunye umuntu ngile udokotela thizeni umuthi wakho wangisebenzeli kanti ufuna obesiyabe ukuthi udokotela lo ubhizi ngani yabo nje uthi ufuna kucinisa lo muntu esikothe amabholikati umuntu akanawo umuntu okugcina nawe uyakubona ukuthi lo umuntu okugcina akanawo uyavuka icacela lo uyabo ubuye athi omunye uthi umuthi ambuka omunye ubhizi udila mhlawumbe ngokuthwalisa isikhathi esiningi uthi wena ufuna umuthi wenhlanhla kuyo uzawuthola kanjani lapho ngoba yonke into khuluma nje sithwalo khuluma igubhu akubona bonke abantu abafuna isigubhu emzimbeni khona ukuthi nje ufuna nje ukuphila ngegazi lakho kodwa yabo uthi ufuna nje ukorosho nje kuphela nyawo yabo isikhathi esiningi lo muntu ukhuluma ngegubhu ancancane ukhuluma ngegubhu ethizeni yabo ukuthi shothi kwenziwani lapho ke uyathwaliswa lapho yabo ivideo nevideo yabo ukuthi mhlawumbe abakhipha nawo amavideo uyathwaliswa isikhathi esiningi uyabo ufuna bese yakubuthi wena okay wena ufuna noma ufuna impilo hamba uye komunye okhuluma ngempilo isikhathi esiningi shothi yabona lapho shothi kuyaphilwa ngala ngeke akulaphe lo ngoba lona uyathwalisa wena so ufuna ukulashwa lo mase ungasaphilanga so uphinde uyablame udokotela kanti wena uye umuntu othwalisayo ofuna ukuphila kanti akaphilisi noma uye umuntu othwalisayo ofuna inhlanhla akananhlanhla nokunika isigubhu yena yonke into nje manje ukhuluma ngicela ukushela ngesigubhu okay isigubhu simali engaka uzosithola kanje futhi uyabo akakhuluma indaba yokuphila kanti wena uzothi wena nje ngifuna ukuphila kodwa ngifuna ukwenza imini uyabo into efana nje manje umuntu ngingakwazi ukuqina ngiqinele ukuthi nje ngifuna ukuthi amadoda angimise kahle angimise kabi umfazi wami ngiqinele unkosikazi noma ngiqinele indoda yami ukuthi kungabi because uyithatha nje kalula ngiqinile ukuthi noma kuthiwa wasiphonsa ngento ezithize ukusahlukanisa kungabi lula ikhonto enjalo kukhona lokho kodwa lokho kuncike ekuthini lokho ke ngeke ukuthi kucina lokho kungabuye bese ufaka egameni ukuthi isedliso ukuthi umfazi wakho umdlise ukuthi baze bangamthathi ucina lokho kodwa kuyini egameni lesedliso le ndoda kuze ithi noma ngithiwa ibona skate ngaphandle kodwa lingafuki shothi yini lokho kucina na kusho ukuthi ukumcinisela ukuthi noma ngithiwa uyakuphi noma ngithiwa angahamba aye kupha unavalo yasho ukuthi nabo ugcina ngokukhuluma ngamafoni kuphela akekho uzodlala nguphi le ngidla khona kucina kona lokho so wena okwenzayo uqinisa abantu ukuthi bangaloyi kalula lokho kudubula ukuthi umuntu isibhamu sona uyakwenza noma uthi kakhulu ukuthi umuthi umuntu mabefuna ukumdlisa ngephupho angadlise kalula umuntu babemloya yiloko ubhizi noma nesibhamu nje hayi ungakwazi ukuthi ngishayile nesibhamu siyacinelwa isibhamu siyaciniswa kakhulu phela khona abantu abayizinkaba baphila ngako nalokuchitha igazi nje lo muntu loyo vela ngithi uvile uyacinela ucina isibhamu naye noma ngithi basibhekisa kuye singangeni kukhona la kokugcina lokho kukhona la khanje ungafika ukuthola lokuthi hayi noma ngithiwa ziyafika inkaba lapha zingafika idubule engangeni ukuthi ihlavu kuwe unhlava zimshaye ziyamthantalaza futhi kuyenzeka lento la bathi induku zabelunga zimshaye ziyamqhanqalaza futhi ngoba nje bafika bayiphethe ingane lapha badayi nokuthi nje ushintsha kucina kuhlukana nekhona ukuthi ushintsha nje ukuthi mhlawumbe noma ngithiwa baphamba nawe la ndleleni bese bafika babuze kuwe esifuna pastor weningi lapha kwamboni uthi hoyo ngamboni benimfunela bathi sifuna ukumbulala sithunywa baphahluke uthi haya nanki uyabo ucina kwakona lokho ucina kwehlukene kaningi ngoba ngisho nje kucina kubaluleke kakhulu ukuthi wena ke ugcine edlozini lakho ushisa impepha wenza ini une right lungelo lakho nawe ukuthi ugcine emthandazweni une right efuna khona nokuye nje enyangeni yokugcina nako kuhle kuwe esilokuma kokujabulisa kuphela nya elakho lokugcina dokotela besunikeza abantu inombolo abantu babe bazoqina abantu babe bathatha into zabo baqine cha mina ngasho nje ngithi mina awuthi before uthatha imali yakho uye emntwini cala ubuke kucala ukuthi umandla kuphi or usiza lo muntu loyo uyabo ungazi ukuthi ufuna ukucina kanti umuntu ngapha udila ngalo kadila ngako mhlawumbe ekuphi kanje ukuthi ufuna ukuthwala kanti udila ngenhlanhla lo muntu uyayibona into leyo kuba kanjalo nje ngoba awukwazi ukuya ku dentist kudokotela wamazinyo kanti uphethwe isibeletho futhi ngeke usizakale vele futhi awukwazi udokotela uye kudokotela uyigynecologist ufuna ukukhipha izinyo kuye akakhipha amazinyo
uzobuya sokhala lapho uzobuya sokhala sothi bangidlile imali yami ayikho indaba ezinyanga kanye nguwe uthe wena before uzohamba ufuna ucala ubuke kucala ukuthi ngiphuma ngibhekaphi lo muntu unani lo muntu engiya kuye yabo no phela siyabonga injalo bakwethu into ebalekile kunodokotela bamazinyo kunodokotela beyibeletho kunodokotela akuthiwa ama-surgeon abadila ngama-surgery so kuhlukahlukene nje nala enyangeni inyanga kuya ukuthi isiphiwo sayo sikuphi kakhulu noma lowo mthandazi loyo kuya ukuthi isiphiwo sakhe sikuphi kakhulu kunabantu kunabantu athi mina hayi mina ngumulaphi ndabuko but kakhulu ngispecialize ngengane uphiwe nje lokho ukwazi ukuthi yena mawingane iphethwe umkhuhlane igule nani kunomunye othi mina ngispecialize ngomama nje abafuna isibele abafuna ukuthola abantwana abamnjani so nala manje ngenxa yokufuna imali abantu ngokuthi bangafuna ukudlulwa lutho ungangedlula iJesu usethi ngikwenza konke over ngapetha yini ngaphalaza yini gaba yini kanti hey focusa kuloko kwazi ukwenza ukuze abantu uzoba ubest ngoba ufocus entweni onikezwe yona mawusho unike uyithongo la kufundisa la kunikeza ukugcobo kule nto leyo so uzokwazi ukuthi abantu bafika kuwe ngebakhala bekube nama complaint ukuthi hey ngaya kudokotela othize ngangasizakala siyabonga ingane zakho ukuthi umqhubeni isilandele inombolo yadokotela iyo le niyibonayo on screen imfoneleni akwazi ukuthi elisize.